Penerima tamu dan bintang tamu datang awal di versi Gunung Sari. Di antaranya Jono Pak Nurul Wot Gale. Mau tampil di pagelaran Asmadi Yulia Sedarum. Bintang tamu datang awal di antaranya Pak Yanto Kunci, Pak Ida Kerok Kunci, tinggal Pak Siti Watu Lumbung. Kemudian Martopo Dimas Ketondo, Cak Arif Ketondo. Bintang tamu datangnya dari Probolinggo, Aba Kardi Berangga, Cak Sunarto Triwung Kidul. Kemudian orang nomor 1 di Pancur, Pak Kades Abimanyu Pancur, Cak Mati Sahid Pancur, Cak Tasam Watu Lumbung. Monggo tampil di pagelaran Sanodini Palang Besi. Jajak Jono Nurul Asmadi Yulia, Bapak Yanto, Pak Ida Kerok, Pak Kades Abimanyu, Cak Mati Sahid saking Pancur, Cak Tasam, Cak Sanodini, Cak Sunarto, Aba Kardi Martopo Dinas, tinggal Pak Siti. Hitung yun versi munyer-munyer mikir kena yun nih, ayo Pare mabuk yun. Kak, Apa yun? ini makan Kak. Aduh Mas Roni, Oi, dikaca jalan melono. anak kolek. Semen kere sebenarnya sampai leso kabar ke timur seati nabung mabuk-mabukan benar tak kenceng alakon. Kula aja lelek lantaran beda undangan. Mon tak dapat kula tau dosa kanjaan. Tak usah kebetir masalah enoman. Kebaik tampil kanggo mademang pikiran. Mabuk-mabukan tikang ojek tabuk-mabukan kadang tikang mulai tak kelar ajalan prei mabuk tikang ojek prei mabuk kadang tikang maringi nomen abu toju. Cek kabar pulang eno prei mabuk senajan sabenare bukan teku juga pesane ibarat badan janggu sanontok jogor alaku bekal nolbu. Adi segentang dikaca jalan melono. Semen kere sebenarnya sampai leso kabar ke timur seati nabung mabuk-mabukan benar tak kenceng alakon. Kula aja nenek lantaran beda undangan. Mon tak dapat kula tau dosa kanjaan. Tak usah kebetir masalah enoman. Kebaik tampil kang
kowe mademang pikiran Mabuk-mabukan tinggal ngocah tabung mabukan akan mengetika mulai nata kelar jalan prei mabuk tinggal ngocah prei mabuk akan mengetika maringin nomelaku toju Jaka batel bulangi nom prei mabuk iya kakak senajan sabenare buton teku jogan pesele ibarat apa dena jenggu senonto cokor lagu bekal kolbu ojo cilik atile nang donya wong wadon sing siji arep balik kan kelendi meski biae keturutan long hati ya Semadun, terima kasih bintang tamu dan terima tamu di antaranya Jono Nurul datangnya dari Watgali, Asmati Yulia datangnya dari Sedarum, orang nomor 1 di Pancur Pak Kades Abimanyu Pancur, Mati Sahid Pancur, Pak Yanto Kunci, Pak Ida Kerok datangnya dari Kunci, tinggal Pak Siti Matulumbung, Martopo Dimas datangnya dari Ketondo, Atus Semadun Mas Arif Ketondo, Abakardi Berangga, Cak Sunarto Triwung Kidul, Cak Tasam Matulumbung, Cak Sano Dini Palang Besi.